Ang panintunan mo rin peka magaling karaskim pa magdukit, nakalumaut pa. Uling at chula muren, King Betis, Guagua, Pampanga. Manibat ka ring ribulto, altar gamit pan-display o mebles, agyurang agyong gawan, deng mandukit keti. Dapot kera kalan ka rin mandukit, mga tuwa na lo. Kaya naman, maulaga ka nun na mipasa in karelang gelingan ka rin kaya nakaan, kalupa ng Joseph ka na sa layugo itotek, bang magbalabalaus, ing tradisyong iti. Anam ya pang banwa inyang megumpisain kayang interest kayang art. Meging influencer niya kanuing kayang tatang ay maestro Willie Layug. Yung mga nita, although mo kasing daramdaman yan, makanya, daramdaman mo rin mag-carve na. Itang mong makanta, bala mo ipapalapit kulog kayong mamandukit. Tsaka kayong gagawa na rin yung father ko, makanta. So yung bala mo influence ko din, kayong pamandukit. Okay, but tiro na ako din. Unang yung process din kasi naman saguli, kahit ang malambat yung tuturo pa mandukit. Diyan ngayon, mag-practice ko pa. Kinangwayang kursong Fine Arts ito King University of Santo Tomas at anyang 2017, mintaya Spain ba mag-aral Classical Intensive Sculpture Course kilub ning adwang banwa. Naman masakit ng panay mong gagawan. Kaya mo dapat dedicated ka. Uli na rin ning kayang gelingan, miyayaliwan ng proyekto rin pagkatiwala ra kayo. Antimo ing monumento ng Luis Taruk ang kasalungsungan ng Panigobron at mural ning Battle of Betis. Metong yamong Joseph Layug kareng mumusubong ngeni pangaras keng sining ampong pamagdukit. Kaya naman ikayata no rin kayang kapwa anak na ipursuing karelang love para king art. Drawing, makanyan. Kailangan di-push siya rin kasi nung ali kayong datang panahon, nala naman. So, tatriming, nung ating interesado, talagang susuportan nila. Para lakwas siya pang mapreserba ang pamapromote ing Kapampangan Arts, gagawan daing summer camp para karang anak, abisang mabiyasang mag-drawing, painting, dukit, ang pongaliwa pa. May itang kayong summer, nung malalang klase rin yung estudyante, tuturo nilang mag-drawing, mag-dukit, mga yan. Okay, but nung sakaling bisala or burida niya tuloy, i-kurso nila yung pamandukit, mga yan, bantating continuity. Samantala, ibida na naman Joseph at Maestro Willie rin karelang obra keng Manila Clock Tower keng August 1. Ing exhibit ay keng August 1st, Archangel theme niya keng Manila Clock Tower, group exhibit siya. So may invite kami ketang keng sikat na artist, Richard Boksani, bronze artist. And-invite namin adwang father. Liana Canilaw, CLTV 36 News.